Umbeje ngithengela abantu ukuthi bazongidubula. Eke nganza kwethu nezibonela abantu ukuthi yakhala insizwa uma yogathi ukuthi-ke umbeje umthengela iy'nkabi laphana umthengela abantu ukuthi bambulala njengoba isichazele le ntwana uma yogathi ukuthi ngempela umbeje engathi ufuna ukuyisoconga. Sazi kwey'ngane zakwethu-ke noma lezi ndaba ziliqiniso elingakanani, kodwa ngoba sikhishwa yena laphana inkunzi uma yogathi, hhayi ngiyabona laphana uzeyakhala insizwa. Mbeje mfethu, ungayenzi leyo nto mfethu, ungayibulali iqhawe lethu, ungayibulali inkunzi yethu mfethu. Safuna nje ukujabula kakhulu nensizwa uma yagathi. Wey'ngane zakwethu mhlawumbe kuthini okwakho ukuphala ngalolu daba? Ake sivele sihlane e-comment section bese ngitshela kabanzi ukuthi wena luthini olwakho uvo ngalolu daba. From me lasibona wey'ngane zakwethu sengiphuma nje la, kodwa ngiyanithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle, unemosokulo mnandi, ngithanda khona.